A casa e Perëndia qerdas o premtimi but koha nglall, se jek dive ka vela so shpëtimtari, ov allom. Jek gaveste kaj sinele skolafi Nazaret, i sine jek qaj biprandime, kaj sinela kolafi Maria. I Maria i sine fejome jek qavesa kaj sinele skolafi Jozef. O Jozef i sine jek ato Maksemi Efisesko te Davitesko. Jek dive një klistilo but qabuqi jek engjeli. O engjeli va qerdase Mariace, o Maria Madara. Tu i san o dia ka jo devel gjedhindas jek qumonese butlaço. I fryma e Perëndiasko mu qela kamni, a ka tu te bianes o Maksemi e Perëndiako, o ka velo drejtuesi e moshpëtimtari o baro e barep huviako, ka e ka va qerdove leskolafi Jezus. I Maria va qerdas. Sa ka vel manjek Maksemi, se me najson prandime, em najsinom as ka ne forak jek romesa. E mo engjeli va qerdas. Mari tutar ka bianes, a ka le Maksemes, sari jek mrekullia ka to devel. Po pravondas oj, to vel o vullneti tiro sar va qerdas o devel. Tamo Jozefi shunlas ka I Maria sine kamni, mendondas kaj te muqela ola kaj o manusha mate gjanenas a kale gjone. Jek rat o vgjalla te sovel, em jek engjeli allo em va qerdas. Jozef, mamuke Maria, oj si bi prekime kato asjek va ver. Oj ka biane jek qavo kaj kale pesa o mokati sare botako, em tu men ka quen leskolafi Jezus. Em sora jek drejtimiasko e qeveriasko va qerdas sare manushenqe kaj te gjana spire taneste kaj bian dile kaj te registrondoven. A kalo Jozefi leda se Maria pehereste e nisisale to Betlehemi. Por to qyteti najsine tan kaj te soven. A kalo lara kle jek stala kaj te soven o te isine grumna em hera. O dole stalate biandas o qavo e Perëndiako, em leskolafi sine Jezus. Sarea ka legjone ondile a ka sarva qerdas o profeti Perëndiako. But bërsha angla se I vizhgjëresha kovel asjek qavo em ov kovel o shpëtimtari.